Kugeza ubu ngubu tuvugana amakipe atatu muri La Liga nta kinyuranyo kinini kirimo. Ekipe ya Barcelone irayoboye, ekipe ya Real irakurikiye, ekipe ya Atletico ni iya gatatu ariko izo ebyiri ziri hejuru zirayirusha inota rimwe. Nitwa Hermogene rero ndagira ngo tubane turebe dukurikije uko amakipe ameze, nihe ekipe twa predictinga ko izatwara igikombe. Reka tubijyemo dukurikije utudetaye duto ndetse n'utundi. Nawe ikindi wibuka cyangwa waba uzinza kuba ntabasangije ugishyire aho hasi muri comment, kandi don't forget to subscribe ndetse unakande kuri ukazogera ka notification kugira ngo buri video yose nshyizeho ujye uyibona. Nagira ngo dutangire uko byari bimeze. Ubundi iyi shampiyona itangira, ekipe Barcelone yaratsinze cyane, itsinda ama ekipe, hakaba harimo izariye 4, 7, 5. Ibyo byo biranivugira ko kugeza ubu ngubu niyo ekipe izigamye ibitego byinshi, dore no kuba iri ku mwanya wa mbere aricyo ibikesha. Inganya amanota na Real Madrid ariko izigamye ibitego 40, Real Madrid ikazigama 29. So uku gutsinda rero ibitego byinshi byakunze kugaragaza Barcelone nka ekipe ihatanye cyane, ndetse inashyiramo amanota menshi cyane ku ma ekipe ayiri imbere cyangwa se ku ma ekipe yari ayiri inyuma ayikurikiye. Iza kuko byageze aho twabonye yashyizemo amanota agera ku 10, abantu bavuga ngo ntago bishoboka ko ekipe ya FC Barcelone yazasubira inyuma, ahubwo aya ma ekipe yandi aragowe kuba Barcelone yagiye imbere amanota 10 ntago azayakuramo. Barcelone yagize igihe igira meforme ku buryo yagize igihe cy'imikino igera kuri 5 itaratsinda umukino n'umwe, inganya ibona inota rimwe, gutyo hakabamo niyo yagiye itsindirwa mu rugo. Turabyibuka nyuma y'isabukuru imyaka 125 ibyayibayeho. So Barcelona yakomeje gukora amakosa, igira igihe cya meforme, ariko mu by'ukuri tutavuga ko byaterwaga n'imvune, dore ko kugeza ubu ngubu umukinnyi tuvuga iyi ekipe ibura ni Ter Stegen wavunitse shampiyona isa nkaho iri mu mikino yayo ya mbere. Uyu muzamu wawe usigariyeho Inaki Peña yitwaye neza, ndetse bazana Wesley Szczesny nawe kuba yajya mu kibuga imikino yose amaze gukina. Nta mukino n'umwe Barcelona yari yatakaza mu mikino yose Szczesny yagiye mu izamu. Umwanzuro umutoza Hans Flick avuga yuko ari umwe mu myanzuro yamugoye gufata Szczesny akamugira umuzamu wa mbere akuyemo Peña. So ibyo byarabaye. Barcelona cya kinyuranyo cy'amanota 10 Atletico Madrid na Real Madrid zigikuramo, zigeraho noneho zishyiramo amanota 7. Kandi akenshi ubundi uko tubizi ekipe ya Real Madrid n'abasesenguzi hirya no hino ku isi uko baba babivuga, iyo yagushyizemo amanota 7 ubundi ubara ko igikombe cyagiye. So far Barcelona yagize igihe cyo gukosora amakosa iragaruka, ariko Real Madrid nayo itakaza indi mikino. Ku ruhande rumwe wavuga ko biterwa n'imisifurire ekipe ya Real Madrid itari kwemera, iri kuvuga yuko isifurirwa nabi ku rwego rwo hejuru, bimaze gufata urundi rwego, dore ko na komite y'abasifuzi bamwe muri bo batangiye kwinubira kujya gusifura ekipe ya Madrid nyuma yo kwandika amaretere amwe namwe Real Madrid yandikira La Liga ndetse n'urwego rushinzwe imisifuzi muri Espagne. Haje kuvugwa amakuru yuko ekipe ya Real Madrid ishobora kuba yava muri La Liga ikaba yajya gukina mu yindi shampiyona, havugwa Bundesliga, ariko nyine ni ibintu biba biri aho ngaho. So icyo kibazo cy'imisifurire cyaje kuba kiyikoraho, ndetse nayo ntibyayorohera, dore ko yaje kuba itakaza abakinnyi bamwe na bamwe, ari imwe mu ma ekipe afite imvune nyinshi zitandukanye ziyugarije. So ibyo bibaho, ekipe ya Madrid cya kinyuranyo cy'amanota 7 yari yayishyizemo nayo kiza kuba kivamo. Harimo umukino
wayihuje na Atletico, ndetse iyi Atletico Madrid nayo yari yasize Barcelona cyane. Umukino wabahuje ubwawo zari inyungu za Barcelona, dore ko baje kuba banganya igitego 1-1. Ubundi uyu ni umukino utajya ukunda kurangwamo n'ibintu byinshi cyangwa se ngo ubonemo ibitego byinshi cyane. Ni umukino akenshi urangwa no kunganya. Rero ntabwo byaje gutungurana, ubwabo bikuriyeho amanota 2 baranganyije, ibyo biha chance Barcelona. Nyuma yaho Madrid inganya indi mikino 2 ndetse na Atletico nayo iza kuba inganya, bituma equipe ya Barcelona iza kuyifata irazegera sofa, kubera bya bitego byinshi yatsinze mu mikino ya mbere, cyangwa se iyo abakinnyi bayo bari mu bihe byiza, Rafinha, Lewandowski na Lamine Yamal, Pedri, abakinnyi bakina imbere basatira, iyo bagufatiranye equipe bayikubita ibitego byinshi, akaba aribyo bitumye rero bayobora kuko banganya amanota n'ariya nkuko twari twabigarutseho. Ariko ndagira ngo turebe ni izihe fact zatuma equipe imwe muri izi ngizi itwara igikombe. Ndagira ngo tubanze duhere ku kureba squad y'aya ma equipe. Nitureba squad z'aya ma equipe, nitugendera kuri squad, equipe ya Real Madrid niyo yaza kuba iri mu bibazo, dore ko iyi equipe ifite abakinnyi benshi bavunitse, ndetse niyo equipe imaze gutakaza abakinnyi benshi. Sofa muri defense murabizi neza yuko Militao ntawe uhari, wenda Rudiger agaruka muri iyi mikino Champions League, ndetse n'abandi bakinnyi bamwe na bamwe, ariko ni equipe yagize imvune nyinshi muri iyi sezo kurusha Barcelona ndetse no kurusha Atletico. No kuba iri hano uri kumva ko ni ya Madrid equipe y'amateka, hari uburyo amateka agusunika. Ni equipe tugendeye kuri squad, dukurikije uburyo irimo gukina, na equipe ifata Tchouaméni ikamuzana gukina mu mutima wa defense, ubundi tubizi ko ari umukinnyi wo hagati, ariho tumumenyereye. Ni equipe iri gukoresha Valverde akaza gukina kuri kabiri, ko Carvajal ntawe uhari sezo yose kubera imvune ya ACL. Ni equipe ifite Mendy nawe rimwe na rimwe arahari, ubundi imvune zatumye agenda. So ugasanga rero equipe cyane cyane inyuma ihafite ikibazo, ariko igatabarwa n'ikintu kimwe. Buriya ikintu abantu badakunda kureba kiri gutabara iyi Real Madrid hariya inyuma kandi ifite ibibazo bingana gutya, ni umuzamu wayo witwa Thibaut Courtois. Abantu mureba match mwitegereze uburyo abasha gukominikana n'umukinnyi wari wese baba bashyize hariya muri defense, baba bahashyize, haba hari Tchouaméni, uwaba uhari wese, uburyo Thibaut Courtois niwe mukinnyi ushobora kubabwira mukora ibi, mwijya gutya, mu gihe twabaga tuzi yuko iyi defense iyobowe na Toni Rudiger, wo wamuzanaho wese, bamuzanaho uyu mwana wo mu academy, Raúl Asensio, uwo wazana wese hariya muri defense wabonaga yuko yayoborwaga na Rudiger. Ariko Rudiger nawe ni umwe mu bakinnyi bari babashije kugira imvune, Carlo Ancelotti ahitamo gukina Tchouaméni ndetse na Raúl Asensio. Ubundi ugendeye ku mikinire cyangwa ushyize mu bwonko bwawe ukibaza ati Tchouaméni umukinnyi wo hagati mu kibuga, bamusubije inyuma muri defense, agiye gukinana n'umwana mutoya uvuye mu academy Raúl Asensio. Ubundi nawe wabidutaho, iyo defense wayidutaho. Ariko igituma iyi defense idatsindwa niki? Icyambere basunikwa n'abakinnyi babari imbere mu kibuga hagati. Icya kabiri bakoresha experience y'umuntu witwa Thibaut Courtois, niwe uba umeze nk'umurideri wabo, ababuza kwegera imbere cyane, abereka uburyo bashobora bari buhagarare, kuko bose muri bo urumva kwishakamo umuyobozi kandi ari ibintu batamenyereye. Yaba Raúl Asensio yego ni umudefenseri, ariko ni umwana wo mu academy, nta experience yarariga nini yari yagira. Tchouaméni ni umukinnyi umenyereye mu kibuga hagati, so urumva rero bayoborwa babari inyuma. Noneho Federico Valverde kumuzana kumukinisha kuri wing, so urumva nawe kandi nawe tumuzi nk'umukinnyi ukina asatira, so ukabona rero kuri squad equipe ya Madrid niyo yaba iri inyuma. Ariko kuki noneho wakibaza ati kubera iki
yakabaye iri inyuma bitewe n'izi mvune n'ukuntu tuzi yari yatangiye kudahuza kwa Mbappe na Bavina, ariko ngubu noneho bimaze kuba ibindi Kylian Mbappe ari mu bihe byiza. Wakibaza ati noneho kubera iki iri aha hantu kandi bimeze bityo. Equipe Madrid nabikubwiye ni experience, icyambere ni experience iri kuyifasha, ikindi kuba amateka yayo arayisunika. Buri mukinnyi wese ugiyemo abazi ko agiye gukinira ekipe nini, umwanya bamushyiraho aritanga, arakora ibintu bidasanzwe. Ekipe ya Atletico Madrid yo tuyigiyeho ni amakosa mu by'ukuri, ubona ko ekipe ubwayo yagiye yikorera, kuko iyi ni ekipe ni imwe mu ekipe ifite abakinnyi benshi bashoboka, cyane mu bashaka ibitego. Ariko ikintu kizwi ku mutoza wa Diego Simeone ni umutoza ukina system yo kudefanda, agutsinda icyo kimwe ahita kidefanda cyangwa agutsinda bibiri, ariko akina system yo kudefanda. Gusa turebeye mu gukungahara cyangwa mu kugira ekipe nziza, tugendeye kuri Swadi, Atletico Madrid ni imwe mu ekipe afite Swadi nziza kandi nini, kuko urebye nk'imbere umuntu ufite Alvarez yakuye muri Man City, akagira Griezmann, akagira Slot, akagira uyu mwana wiwe Simeone, afite abakinnyi benshi cyane hari imbere mu kibuga hagati, afite ba De Paul, afite abakinnyi mu by'ukuri. Ekipe ya Atletico Madrid ni imwe mu ekipe agaragaza ku gukungahara cyane kuri Swadi yayo, ariko noneho ukabona ko ikora amakosa yo kunganya cyane, kuko buriya tugendeye mu gutsindwa ibitego ni imwe mu ekipe ataratsinzwe ibitego byinshi muri iyi sezo, ko nta bitego 20 yari yinjizwa. So bivuze yuko rero ekipe ya Atletico rwose kuba iri ku mwanya wa gatatu nayo ukurikije Swadi ubundi soho yakabaye iri. Ifite ama experience, ifite jeunesse, so ni ekipe iri balance, ubona ko yagakwiye kuba ikora ibirenze ibingibi. Kuri ekipe ya FC Barcelona ni Barcelona idafite ibibazo by'imvune, ariko yuko ni Barcelona ifite ibibazo nayo byo kuba hari abakinnyi yakongeramo bitewe n'ibibazo bya financial fair play cyangwa se n'ibibazo by'ubukungu yifitiye. Ni ekipe ya Barcelona iri gukoresha cyane abana bo mu academy, kuba ekipe ishobora gufata muri 11 babanje mu kibuga ugasanga ifitemo abakinnyi 6 bo mu academy. Ubundi expected rate cyangwa se muri 11 abakinnyi bo mu academy umuntu yagakwiye kuba yitega bari nk'abakinnyi 3, ariko kwa equipe FC Barcelona ishobora kugiramo 6 muri 11, sometimes ugasanga babaye 7 tugeze mu remplaçant. Ni ibintu bidasanzwe, ni Barcelona iri kugendera kuri jeunesse cyane, ko twavuga ko experience ifite niyo umukinnyi nka Lewandowski, umuzamu Szczesny, wenda na Rafinha. Abandi bose ni abana, yaba nujya ku bandi wenda na De Jong twamushyiramo, ariko abandi bose ni abana. Urebye abakinnyi bayo n'imyaka yabo izamurwa n'imyaka ya ba Lewandowski, kuko abandi ni 18, 20 n'ibiri abo bajire kunde, nta barengeje 25, ba Gavi, ba Pedri. So ugasanga ni ekipe iri jeunesse cyane, ni ekipe ifite mw'abana benshi, ariko ikagira experience of course ya Robert Lewandowski ndetse na Szczesny, ariko ubona yuko ni Szczesny ako communication yiwe n'abadefenseri abarimo Inigo Martinez na Kubarsi ndetse na Leandro Balde na Jules Koundé, twabonaga mu mikino ibanza yari itarakunda neza 100% ku buryo biba perfect match, kuko biri mu kintu cyabanje no kugora umutoza Hans Flick kugira ngo ahitemo kugira ngo Szczesny ajye mu izamu, gusa gake byagiye bikunda. So ikijyanye kuri Swadi rero, equipe ya Barcelona yo ni jeunesse cyane, ni jeunesse yiganje. Madrid ifite imvune. Atletico tugendeye kuri Swadi twavuga yuko Atletico ni ikungahaye kuri Swadi, yakabaye ibi profita kugira ngo ibe yatwara La Liga, ariko ni kintu no gituma ibyo bintu bitaba. Equipe ya Barcelona bakina n'amakosa akomeye akorwa na equipe ku giti cyayo, nicyo gituma
ntayisiga indi, izi zirasigana ariko after time ukabona iyo zari zasize izikuyeho amanota irazifashe. So far rero kugira ngo tubone ekipe igomba gutwara Premier League, so far rero kugira ngo tubone ekipe ishobora gutwara La Liga nuko izi ekipe havamo ihitamo kudakora amakosa, either igafata imikino 5 igakubita nka rani y'imikino 5 igasiga izindi, cyangwa kuko ubu hasigaye imikino igera kuri 14 kugira ngo La Liga irangira, hakavamo ekipe imwe igakubita rani y'imikino 7 nta fote ikazishyiramo ikinyuranyo gishoboka, nibwo twabona ekipe ishobora gutwara La Liga. So far kugeza ubu ngubu ntiwamenya, uyu munsi urabona Real Madrid itsinze ekipe ariko ejo iranganyije, ukabona Barcelona ifashe imikino 3 itsinda, ukabona ifashe indi 2 wenda iganya cyangwa igatakazamo n'umukino. The same na Atletico. Rero kugira ngo tubone ekipe ishobora gutwara La Liga, icyakorwa nuko hagomba kuvamo ekipe imwe ikiha initiative ikavuga ati enough is enough, igomba kwigira ku makosa yakoze noneho igafatiraho igatwara La Liga. Bitabaye ibyo ewana twaryoherwa nuko twagera ku mukino wa nyuma ekipe zikinganya gutya zikigendana gutya, ikora amakosa izindi zikayifata, ikora amakosa ikabona ntizirayisiga cyane. Nicyo cyaryohera abantu ndetse n'abacuruza ku mateleviziyo, nibwo byabaryohera. Gusa kugira ngo tubone izatwara, hazavamo ekipe ivuga ati enough is enough, amakosa nakoze narayakoze, noneho ibashe gutwara imikino myinshi ishoboka, nk'7 muri 14 isigaye iyikubise nta kosa, ubundi yaba yamaze guta izindi mu gihe zaba zakoze amakosa. Ariko bikomeje gutya tuzakomeza turebe nyine La Liga, dukomeze abamateleviziyo, abantu bakomeza kugura amabona bavuga ati noneho what is next. Niba Barcelona ikoze amakosa, Real biragenda bite? Niba Real ikoze amakosa, Atletico biragenda bite? So ugasanga bimeze gutyo, niyo dilema duhoramo. Ariko ubundi izakosora amakosa yakoze, dore ko uko ari ekipe 3 zose zakoze amakosa, izakosora amakosa yakoze ikabyigiraho ikavuga ati nomo nta kongera gutakaza andi manota bila mpangu, igafatiraho, niyo ekipe twabona ishobora kuba yatwara La Liga. Ndagushimiye rero we wabanye nanjye, kora subscribe, umpe na comment yawe, ubundi tujye tubana umunsi ku wundi.